obetima ma yedumso timetable say energy minister Dr. Matthew Poku Prempe and a Graduate Students Association of Ghana so de atuga say mampani da John Dramani Mama 24-hour economy no omufi se kwambiso no ebeboa omayi pa. Liberal Institute of Policy Studies in Penifo de atuga say enei say omoka se omode enema gunsane ni no makari mampani na nado dan kwakufa do amamuo ene mampani da John Dramani Mama amamuo ewa pomdirim ne wasia ya sabia dodo no a titiru asantema ntemu a omo ebeka ne se mampani akufa do okonanim e se eye mampani da John Dramani Mama abzafo weni afoforo pinu a na yakeka ede asieni ya bebia wo biara no pay ye bana ye de ababesomwo medin ede nana ya abo amale bia bogamsafo enye bre na fin no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo ehyasie de afri dumso mo na Professor Ajman Bafo Dua de atuga se baby oman ya ba bedu sese ye nkane bonani a yenim brekura ibenya nkane ene brekura ye nyankane no ebu eho behia se mampani na nado dan kwa kufa do be sore na oni oman na de hia kasa no wakasa oman no ho te se ne COVID-19 be sense wiemu a na edi amansan eko bebrebe mampani na nado dan kwa kufa do foto no so se fellow Ghanaians woni Ghana for be kasa na omo ye hunu baby ayade ne ye kwa akodro baby oman na kwa akodro ene baby emu ade hye nhyehyɛ ya aba edi gu akwa mu nyina no wo ye no no baby oman na duru sese ya dumso ni sumu ye duru ye no ebra so se mampani na nado dan kwa kufa do e kasa oman no ho no ne oman na de hye edi nkomo e che ye de asie ene nhyehyɛ aban eye Professor Bafo Ajimandua eye ne kwesipro ne kana se governance expert ya e be bi atwamu amansan ka won United Nations kura no di ne pa e ho mo de sansami tuja wabra na nsemtwefo bo pri no busa ne nsusue e de fa ne oman no ekum sese ye hu. Well, I'm not surprised if people say, because whenever a government hedges the reality, and we all know what is the reality today, the issue we're talking about, you cannot hedge. It's clear. You go to your room, you don't have power, sweating, you can't function, and unfortunately, all of us have become slaves of this technology. In the olden days, nobody would have mind, but now we mind because it runs our lives. You have refrigerator, you have food in the fridge, your microwave, those who have air conditions, they want to cool off and all. Or simple fans, getting the fan to blow some cool air over you in this very heat condition. So I think that people's sentiments are correct. And in fact, over the past few days, I've been speaking to a lot of people, taxi drivers and across board, different kind of people, including the NPP's own members. And the general impression I get is that the country is facing a tough time and that government has not been too active to seeking a solution to this, especially during the recent times when there seem to have been some very strange conflict. Abzanfonti we Professor Bafo Ajimandua kwesibro ne kan se we governance expert maybe atwam na osaso edinipa e wa Mansai Kamunku United Nations o matena ye na odin susue e base be bia ye dro no en ka mampani no sore en ka bribia o kasa o man ho anke beboa pa dumso nkomo ya en senior presidential advisor ye papa ya Asafomafo esoso e de atugia se obi asu a wo su epe dumso timetable no nipa yebetimi atwe no ama na de timetable yaba beto Ghana ma de hye nim energy minister Dr. Matthew Poku Prempa woye mrasebe geni wo mrasebe gefie ma de hye a wo menhia south abaton pesia so ebusiafo free na wotwi banyina ene na wotwi atwa mu banyina Ghana fo etwe te se kra de ehyaase be bosom mienu nie ena asete koda kakra na be na wotwi nie de jesamanfo gina mu dike se be bia yedru no wo hia sa ban ekwa politics wo sa de we hom ebraso se omode timetable eba se bia mo amugu so me abonte so ne e bia wia be no mienu di kosi e bia ne no nsia no mo benya nkane a na mo amosusu mo bantema no mo atoa so no nsia e di kosi e bia anadwo de sium na chese mo acheche ne kakra sentini pasa no wada ne ho so o niema
kakra bia na watimi aye ede asiesin se empofiri mu wonka bi nsemu no na waye ne nkwan papa bi ne stew ne aduane papa bi ebi wakra omu onuro ede hyeso mu fridge mu na kane na dum ye nka bibia nkyere wo bia nkyere ne bereko a ebi kura kane ne besa bana bibi wo hono ma waya wakwa akoye eno na senior minister papa ya asafmafo eche se baby oman na babedo sese no mampede akufo do kura wontimi nye age energy minister Dr. Matthew Poku Prempe ene betima ba bonten abesechire ababe ka kire Ghana fo se bia ya no mu amugu ha efiri sabre we de kosi sabre mu benya nkane na afi atoato so saa sese che sabe mu mpadimfo pinu a ena ba bonten na munya butiro o abro so a yemfa me botum ne nkogudi na che se nkane no a ISM come to eno so na edum na ejai nenso opani ya asafmafo kire se baby ya babedo sese no ye de sobo ebo mampani na adodan kwakufu adwa enyeyi ne mum energy minister Dr. Matthew Poku Prempe and a timetable no eguni table so ya obetimi ede ababeto Ghana for enim sese enti dum so no de abusua sese de ayere pa je se ebeji se ya ta ewo kroyi mum ya to aso enche bia na mampani da John Dramani mama de betu gase so dom for ye na dom ama Ghana for asa da tumi ama ne biewa ade obeye 24-hour economy yenkoye kane tetewo no muticha kwa beta bre so a yesi ade sa na asemo asa no a ye nyina ye kwa akoda ne sisi anadwo nyina ye beye adwuma ama omane anya somfa so sansusie we ya mampani da John Dramani Muhammad ya babonte no na Graduate Students Association of Ghana etwaditia from say Grasag for ede ababetu gya so mo fi se yensusie papa se ye tama mampani da John Dramani Muhammad chia ebeboa amoman no akonkan national president ya woda Grasag ya no yera Emmanuel Owusu ne nchechiremu eni 24-hour economy policy by no amount of the na akasewu ti wen class again ye do to that new person to if you need to share with people of the foreign visitor we say effective jobs ama young people know a lot more because once you are operating a 24-hour system you stimulate employable opportunity for the young people. I know one of the major things now Judy said, 24-hour economy in the world. And I think we say productivity, so idea a bit stimulating. I mean, kind of protocol now on TSC, implementing a 24-hour economy would increase productivity, create jobs, and enhance service delivery, and align with Ghana's socio-economic objectives. Because if the economy now, once you are able to operate within a 24-hour economy, system, so that attractive foreign direct investment. Foreigners now, I mean, they say no share your economy now. We don't attract foreign direct investment because of certain Myanmar Apple. But now that if we were to implement the 24-hour economy, what will happen is that foreigners know, and a lot of them that invest in the Ghanaian economy will now begin to see it as a viable opportunity for them. I was on phone to Emmanuel Owusu, a national president here, Wada Graduate Students Association of Ghana, a friend say Grasag Kuna Nonina, a 24-hour economy, Mampeneda John Dramani Mama Beshe, Boss Ghana for Saswa Danitu Media Money Biwa, Young Koyak to one Chaka Breswa, Namekofia could be guess and I'm ye guess Espino, Sadia San Yin Kwako Danadi Chia, Yababe Yejuma, then Debbie BCC, and a junior Waba, Yabe Juma, Amoman no Enyamu Emfaso. Ye toss near the Marco Pumdimo. Na Canepede Conchefua, na Oda a Ridge Hospital, no, a one crepum premantemo, a Greater Accra Regional Hospital. Ya, your friend is a Ridge Hospital, no. Dr. Emmanuel, a ye Surufunyo, a de Atuga se, a ya na Nenijepa, se Obete, se Ghana Fubin Market Kamoa, ye Chichimuja crack, a de Aquacobwa, a blood banks, a Hodwa, a war or Mayimum, a be a radio station, Bino Afato no so, so in a tea for in a dofo na refuna, a kabum, no ma Achimoja crack, a de Aquacobo, be a confonocha baya sabia, a de Aquacoboa, a be a colibu, a de Aquacoboa Rage Hospital, Sadiano, a yana a bopa, Nesu boom kunta sasia, Moja, a yana or mine ye here, a de Ajia Manfon Quano, and ye asem ketua, or the San Semiti Jawabra, non National Insurance Commission in Penning for, and a omoa, a by insurance, Jimedia, one more abinimu, ewomu, a diguma, achimoja, a de aquacoba woman, no chese, a ya de papa, obesre, se Ghana ni bia, ye coswaya sadianwa ebeboa.
And as you said, this is the closing ceremony for the 2023 blood donation exercise. And from the statistics that have been given, we can say that it went very well. We got in a total of 2,203 pints of blood. Well, this is a significant amount of blood. But the national need for blood annually, I have just checked, and that is about 300,000 pints of blood. That is the amount of blood that the country needs every year. And so as we see, this is a very great achievement. There is still more room for improvement, not only for the National Insurance Commission, but for all individuals in Ghana. We need to come together and work hard to make sure that we're making this amount of blood that the nation needs to save lives. When we talk about mothers, for example, unavailability of blood is still the leading cause of death of mothers. That is, if a woman is going to deliver and loses her life, number one reason why that happened in Ghana is lack of blood. For na NWHD and acting National Insurance Commissioner Yera Emmanuel Kofi Ando Sosono ede ebi soso ede futu magana for say. Pint of blood 2,203 a bro last year 2015 so cry team Ghana for insurance for school for Jumaya for who said Muja ya dia bakwa kofu bibre hia na elia drum eye ni kan eye ni so se Ghana for eti sufre na omabeyi moja elia boa center for the monko ene kakra bi ye be wie no na ye de bae se ye be wie wa ha wo rich paternity ward nti enima abatan a awo fufuro no ehia ede sisi omo kakra na ye toye na ye de boa e se ye fan show no. Observanti we acting National Insurance Commissioner Yera Michael Kofi Ando ena yete no enken yetwaso na yedemo afri apomdirin semu yedema konsemfu from adehye wa figase ntunkum so ye wa figase asokora abaton peso aso asantebantemo ede atugase contract bia ye friend Mr. Mankwa Segwa ye de omo kwan ama no se onye no mo sre ye Rose Minister Yera Francis Asenso bo achese enene chineja papa no wonye contract ne mfemfiri ni nsem na papa no untwatewu na dwuma ye enye fe kra ifie nso ekeka kogo chiniye na mpedinfo de contract ma no se wonye efigase de besin tunkum su contempo no na ifie nso no wo ba no abadwire ha kakra de yentua meka de wo hu se abato wo ba ya ene wasesa ne nkuku ne nkaka de ababegu kwa no so a aso ye adwuma papa bi ne nso na dwuma kakra oye wo nanim breje ene ade oye ye gates nyina no edwira gum wa bramfa so bia amaso we ye mra adehye ne tisi montre so eye ye kire de etia owura ne se wo mo mpeso obesi kromo mo pam contract yi so onsesa ne niema emfa emfi kromo hono mo enko assemblyman na owo afigase ntunkum so onabo Collins ej ene Sompa FM nsamtwefo di nkomo na ose onabo Francis Asenso boache se omo so omo de kwan ni bi ama MJ Constructions ya ehye eye Kofi Job eye companies na hodo no aase no mbesere se nkomo nye sa contract ne so emfranka MJ Constructions so omo ede no no mo eno mo ji omo di so betima ye kwan papa ede ama adehia ewa figase ntunkum so enye Yera Mankwa Segwa wo bedwedwere kwan no kakra na wasesa ne niema kwa kakra kro ye no ni nyina asaso aseye bridges ye nyina ni nyina bubu agum ya dom se won firi kwan yi so drains ye gutters ene wo se tutu ni nyina wo se ye no foforo 5 years ye drains ese tutu 5 years ye bridge e ma ni bubu 5 years ye bukota ma ni nyina tutu e duma be ye ma ya bi tese niwa drains ye nyina nsuo famu a intimate ne na tata amantuntum na every ye nyame na ya dom se won kan le kintu wa han kema fo nyina be wu ne duma be ye ya nsuo ni ba kokora be sra ban woni ni firi so ma he foforo e wa se Mr. Mankwa na baba so de nka de tie na nke pelisa ko kwan fo ne sa so de dia tutu a ayese de emoti atoso dame no nke pe no a Mankwa baba so de ene nke emfa ya techi odi ka ba first one
materials of the bear coin and the money free. And that's what the bear failing. And so just a beer and rain, I am money pie be free. That's why I'm so. Yes, I will go say, what a coin so I didn't swing in 1 year at my Pamayan. Your drivers was I do more sooner than it. I wouldn't be like a credit pen now. We see from a to no papa was soon. Now, yes, I am Mama Plan said, I buy the 24 kilometers and a man, the free efficacy, equals from and a man is a but yet that's MJD Construction Limited, a year to Joe Bano, I buy the 80 kilometers, Amano, and what the 3 kilometers, Ama Mr. Mankasa, not so, obey me, again, Medjono, every reason, near the mine or Emano. Now, mine on a demon, say, Diana, Yabra, no near Dema, Mr. Manka, usually say 1 kilometer per 1 to be here. And you are buying him so 1 to be one or the 18 Amobidia, yes, Rats and Subachi, a Japa, yes, let's watch me here. Ubana makers say, Mr. 3 kilometers and a first so you are MJB so no one meaning. I was going to a contractor among Kwasego and Aswa, yes, yeah. Ewo efigasi ntungum so abaton peso yasono wei efigasi asokore abaton peso yasono mumkru no de ntungum so fre efigasi na chese wo ho amane sei na okọ ntungum so kwan de nyamienim ni etan eny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 e nje no ene demonstration ekoso nra ewo ntungum so abonten so na International Labour Organization pedimfo ena ababe nkasa ho ne ncheche dwumadi dia ma emranche de maba wa bebro ha ewo Ghana mema sei se na eba ntuma si ye tie and die ye ntuma papa won be chechire omo ama omo ankasa tima ye bie na ene kwasi boni de na kwakoye pepepe na opani onoma asiedu a oko International Labour Organization a wono ene ye National Project Officer of Enterprise Development Productivity so de atugase wedum nyina ebeboa ama emranche de mabawa no omo enya bibi ayo garment industry. Utayani say yebwa ama sa industry etunkun yebwa ama omuchishe akankan sini ma yetie no ay fefe ay kama na medie no yomu ahwo bebre na wiye entitie efabi na entitie no fa medie friend sport sustaining competitive and responsible enterprises. Na score no wo eniwa beye inu yedidi djuma nidi kan ye se ye kan my phone album fefe o ma ti o mu ase ye tosu biu ye se ECC ye dum ho atoto niema ama eniema ye prepare quality ye tosu no sa ye se ye hwe ama improve aba obra ye totu ye niema na ye say sika ye say eniema ye de eduma Observe no chiri wodi to jaso mbeko so no maso sa mranti ni mabawa yasene amomo apejayi yewo enkofo a yatiti won won beko so aboa enterprises na sankofo yi beko enterprises edwuma ho na o ma ko hwese de edwuma no ekofa na cheche bi wo ha omo bi wo ha na mo de aboa sa be kro na mu na mo hwe mfuntu a omutu na sampuntu so say bi fu bi ha ese de ka ho ya de aka nti ye won kofo a omukọ hede eko ene mo a ese de bo a se de government sector na e kan ye mo kan say ohia market Observe penny onoma esiedu oko International Labour Organization on a National Project Officer of Enterprise Development Productivity so a de ema wunum anana ocheche nsemo e de achene de kase no kwakuwie ewo Liberal Institute of Policy Studies o matana ye na Liberal Institute of Policy Studies in Pedimfo na ye mfifi mo ne nduduma akwa hu no se enei mampani na nado den kwakufo do adwuma wabo ewa dinimo ewa asantebantema sei no wode kototo mampani da John Dramani Mahamade ho a je se enhia mani babia mampani akufo do abo adwuma pa se
yɛnsi hospitals na yɛmpagya pomdene atena yɛmu wɔ asantemantam mu deɛ mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ayɛ adwuma akɔ n'anim paa nei ɔmo ɛkyɛ sɛ yɛasabea bɛɛ ɛnwɔtwe ne nsia ɛna mampanin Dada John Dramani Mahama hyɛaseɛ ɛwɔ asantemantam a wantumi anwie yɛ mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo baayɛ bɛnsia deɛ waba bɛwie ama manfo kom ɛkɔgya yaresa ɛne ayarehwɛ ɛma mampanin Akufo-Addo korɔ no ani nimdeɛ mu no wasa so ahyɛ foforɔ ase wɔ asantemantam mu a bɛdu nkono deɛ ɔmo ahyɛaseɛ a bebree na so no ɔmo ɛyɛ ato ɔmo nsa ɛde afiri home. Dr. Keskin Owusu-Poku ɛyɛ penny kwankyerɛfo a wɔda Liberal Institute of Policy Studies ano ɔno ɛna ɛfrɛ nsɛmtwerɛfo nhyɛm ɔne ne dɔm ɛde saa nkyɛkyɛmu wei ɛma nsɛmtwerɛfo. Na dwumadi a yɛdi nyinaa no yɛbɛhwɛ akomoden nsɛm ɛwɔ Ashanti region sɛ aban abakɔ aban wɔ so yi wɔn dodo sɛ hospitals bɛn na wɔn siiɛ hospitals bɛn na abirɛ wɔn ba aban mu no na ahyɛ aseɛ na no wɔn kyerɛ ɔpɛpa ɛtoa so ewie anaa eti ɛno ho hwehwɛmu a yɛyɛɛyɛ no na sɛ ewie ne county hospitals bɛn 41 ɛwɔ Ashanti region saa 41 no na yɛhwɛ beebi biara fare baa beebi biara hyɛ aseɛ fie ɛne deɛ aban biara ɛde toa so. Eti ebusa nsinfo mmiɛnsa pɛ yɛdi kan sɛ aban bi ba aban mu no sɛ wofa ɛyɛ NDC abra na ɔba aban mu 7 January 2009 ɛne MPP Nana Addo aban nso ba aban mu 7 January 2017 hospital projects bɛ na ɔmo baeɛ no na ho nsɛm kae da hɔ dada a ɔmo bɛtoa so na ɔmo awie na ɔmo commission so ɔso bɛto projects so no wantoa so a yɛsɛ abandoned projects yɛn nyɛ ka ho asɛm kyɛ sɛ ehu deɛ at least ɔwɔ a penchant for complete abandoned projects. I'm so ntiwe Dr. Keskin Owusu-Poku na ye executive director of the Liberal Institute of Policy Studies here no we ɔmo mfifi mu a wonuma ye ɛwɔ apomden hospitals ahodo ɛne apomden ho nneɛma pia mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo obesom ne mampanin Dada John Dramani Mahama wanwie Bekwai Hospital nom Kumawu Hospital Fomina Hospital Tepa Hospital no more when ya mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aba bewie amanipa ekum ayaresa ene ayarehwe ene de ono soso ne nimdie mu no wasa so ahyase ebiri wo hono a o ya tenensa ede afiri ho enkoba we no abusiafo ede besim fancy na yetutu akwakwatwe tutukotwe yebesa akoso ne awurawum ede ho nkomo pa ye gira we sura no pai ensam no yede asia ne asore ama omahene yadubu acha asaso aba betena se bio ede ade ache bia dwumadi atoa moso ene eye wukuada nti wo frɛ na waka wasem ɛwɔ eye kawasem dwumadi so a ɛhyɛ ade ache bia dwumadi emu akosia so mo ne chinchin fidie no ede ma me anopai bra nana yaw ene Kelvin nom ene Shadrack nom ene Tebiri yakoba gesisi mprimo ene de ɛkɔ television ne so mesusu agya oba de weka anopai me ba ebebesom mo eye me nana yaw bo amale bia boga anopai so no obisafo yasa so amamache bia na expect sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansi